sekunde dokazati da lažem, ili ne? Desile, eto, tako su. Ajde, reci šta lažem. Evo pričam upravo. Ajde, reci direktno u meso, reci lažeš to i to. Lažeš da, rekao si mi da me voliš, da je tvoja porodica, da je to problem protiv mene, zbog ostalih ljudi, znači sve lažeš. Bio si samo mjesec i po dana odnosa, veze. Čekaj, jesam ja tebi govorio u tom odnosu da smo u vezi ili obećavao vezu? Nismo bili u vezi. U tvojoj glavi ili ovako općenito? Nismo bili u vezi. Vrlo jasno, mjesec i po dana, ako nekom braniš da izađe, kada sam trebala da idem na Markov rođendan. Dobro, pa ne bi ti ni ja dao Maju, ne bi ja svojoj ženi dao da izlazi na večer, jebi ga u kafić. Pa nije dobro, ja sam njega sve poštovala. Alo. A ako ga poštuješ, neš izaći, Majo. Alo. Pa nisam izazila. Aha. Ti si, druže, polupani lončić, pa ti ne poznaš nju. Pa ti ne znaš s kim si ti u lajvu. Vidi, Aljo, ko je ovdje iskren, pa nije lud čovjek. Druže, do kraja lajva će ti pričati da je zid iza tebe nije bijel nego roz, jesi ti bolesna. Ne, ona je, moguće da je takva, ali ona je ovdje... Ja možeš ti izaći van da igramo ja i ti 1 na 1? Mogu, moja priješ da mi više ona ne dosađuje za tebe. Ej, advokata, joj, molim te pravičnoga. Joj, molim te dražesnog lilika, on bi da rješava probleme tuđe. Možemo ja i moja žena i Maja doći u Mađarsku da te gledamo kako boksaš. Smijemo li doći? Naravno, može doći ko će. Možete dobiti po pički prije meča vi. Aljo, ko dobit ćeš ti po pički kad te Ruslan bude zatego ko malu macu. Plus šaka, razumeš? Znači pusti ti to, sedi čovjek, Aljo, pazi ovo, puti ovoliki kamen ovako debelo, 140 kg, cijelu ladnu renku, razumeš da ga ne odnese. Pa ti ne suto šta je to, razumeš?